Itu ampai maka atau pandai. Ya kong kagaga na bawa kota na mo malasa ko Andre na mo cek de mimo Andre. Ya kama tu nama baraka manci Pak Bora. Iya. Ya tiya upak guru ngapa? Ya ko meki manre dagi mitau ko bembe de tanre moy. Tapi bacanya salawat. Tali rojo bembe baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pudangi. Bembe puluku nuru Muhammad ipancaji puluku matoka nuru Muhammad ipancaji tamo ko riwatak kaliku musiruntu nurna nabita mo caji Pak Bora wala ko baraka napatala napatimau bacangi salawa napayemma baudna napayan rekasarana ina tunasa to pandita yolo maka da alai Pak Bora yo pwede na paimita bembe ta pacagiri na su kolesterol awe di panan rina itu kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan Alena Tomelebita, Bapak Lurah dalam hal ini mewakili Bapak Camat, dan juga yang saya hormati Ibu Camat, yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para azatis dan azatiza, wabil khusus Alena Guruta Bapak Al-Ustaz Kamaluddin SH MH, dan juga yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam masjid, yang ada di pelataran masjid, yang ada di belakang masjid, yang ada di jalanan, dan yang ada di bawah rumah. Karena ada yang di bawah tidak punya tempat kebagian. Alhamdulillah kita bersyukur. Syukur ki maraja nasaba napasita rupa ki pong Allah Ta'ala hilalana ya ramang barakae dengan satu di acara ya kospandu maka dari maulid ya ko iya makadama mamaulud karena ya ko maulid pak watun ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi alena iperingati tanya waktu jajinna makanya tidi ogi emang maulud tasitau denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ka acara nama patato bora orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid maka kami itu maulud dia itu nak kena kala tato riolo mauli inang kata makanya beliau to baru mak barasanji karena maulud letek bola baru mak barasanji paya tu ko beliau to baru dia tu nok ko boleh mak barasanji suruh pu imam menre oko otoy foto pance imat tandre alok ko lekat nama ko ma barasanji magai angka had desa napake tau pandrita
iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan maka dia nabita Bukhari Muslim dia nasuku tepat nasi dia selang nareko dia yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Semua betul kan nero maka dia kong kaaga lebih mupuji na iya dia panasuku tepat nabita makala jadi ya ko malyo to dia na melo pake ko dia na pura mak barasanji nasabat na yakini maka dia ko pake na dewa barasanji pada ko upojo to ko na nabita tapi aku mak barasanji kak jolo upat dupai maka dalam biupoji binabita na iya otoko makitu iya ko mali bola atau mak bola baru dia na melo monroi mak bani na reko dia na pamulai barasanji bahkan madari yang kamanu na nasu angkan ni anak na melo jepui na bampaliman ajung mali tu dia pernah baca iya magai mitau ikonan ri anak na dia pernah pura isalawaki itu kuncinya jadi ya tu tau letek bola baru nak barasanji butin paru nak barasanji tu dak butingnya sue wanina yo lipu mama barasanji tu padahal tau matakut tu dak buting butin paru melo ni sidepe bainena ni pak do jasi magai pasang lebih mu puji kamai bainemu nanya nabita jajak barasanji ko jolo napa sidepe bainemu supaya mak barakai atu tu ngamu itu kuncinya ya kita paham ya Pak Mega tu tahu pasal barasanji Mega tu maka ada bid'ah angka tu tahu dia nam maulu engkah iya ro tahu dia nam maulu pa tahu mi tahu tamaranaka ya nanti ya ampai marepa upau maka dia ko maki buaki acara maulid aki buaki lis sumbangan panitia akiboki li sumbangan nasaba ajak kami ro tau de na maulu ang kasumbangan nako masigi na de na melo ko paki di na maulu nakabaratang yo poko makiboki sumbangan lis mauli ang kapasan na tau pandrita tanya nabita tau pandrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah ni gini kita masih dekat na musik dimi 1 dirham ya kui di 10 sabu pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah ya tu tahu dena salailin obatungan na dena mati ko dena masih pengalata kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba iya tu waram parangi ipakewe babu pasidakai situngan na baraka na tu tanya lokui di bawang iya malada lokui bijata malada tu lokui bijaya makanya tu tau magala masidaka titai wijanna makurat tu wijanna lau salah iya namo maga kanja na tepat na ambok na namo ustaz ambok na kumakunri maseke imas sumba masike masidakan asa to pandete ite wijanna madari itu makurang macuri makanya maka itu pandete usahakan mas besako masidaka supaya mak baraka iloko wijawijamu ya kong kata mutta namo wai pute mitaleng baraka na ya tu loko wijawija itu baraka na pasidaka makanya tu kita dari timur jadi di poloko siden reng penrange iya nang kata loko bola ina makaleliangi ko deni akibu arawai pala makaleliangi ko watuan re na deni panre angka kampung itamai ba nasuro tamun natuda na tama manre satuda-tuda ngejolok meki di tama manre iya iya kidi ogi den rule perpawi makoro makanya ia mesigi 1 orang yang bangun ya iya alhamdulillah makome mati tu ogi 2 tu nak panasang alena berhasil nomor si dia ko haji bainena nomor 2 bangun masjid atau bangun sekolah iya nang kana masjid na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai
nak bangun na masigi haji ni bainena nasan ni alena berhasil karena sudah ada monumental, bangunan monumental. Iya, itu ampai mega pasompa rewa bangun masigi napanya tu barakat nak ketoma bangun masigi angka bolok ku suruga namode na sampaja. Iya namode na sampaja nabi ta makala man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigo kolino karena po Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga namone na sampajang demi na tama. Aja jijolo tamario di penalatu kamak kadami nabita ibangungang istana Iyaki buarangi onrongo ko suruga. Denak kada nabita tami suruga. Iya. Ya to situ sampajange goncin na suruga. Goncin na sini na decenge. Jadi nang katau aga-aga menurus na makura-kura leje suruh pakajagi sampajanna. Pikir si pakanjaki sampajange. Mapamulai bacaan ni pakanjaki. Garakan ni pakanjaki. Peringaran ni pakanjaki. Nyamur talduit apa kanjaki ko masampajang apa de to ga tahu suku si sa ko masampajang angka na pakanjaki peringaran lapak mo itu matuk pa iya ko ka tahu masampajang na kala din ang kanalisi peringaraku iya ko tahu mainga aja mo tapak kecuali tahu marana pa de meto na mainga iya tatai i pakanjaki peringaran iya lupay kada sian rakan ni iya makotiha denule suku yan tu ampai makanja ko tomat direjama pasi peringerangi ki ya mi ko tomas sampajaca di makana telu ni gajero dua ni ga ya ko tau baki tanga makale telu bawan ni padahal dia na wedding ya ko makiro tinggalkan keraguan makana ki telu ni garo dua garo atau telu lari lako ki dua nah sabab yang jelasnya dua cuma yang ragu ini tiga jadi lari lako ki dua tinggalkan yang meragukan. Aja takkan atal lubawan de reba loko ki dua. Pada ko makadaki rusak ka jero jenek ku atau de akadaki de. Karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare be rusak ka atau de, jero de na sah. Ia mi ko makadaki pura ga jero mak jenek atau de ambil tidak. Karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan nih. Iya, maka tu pada kemakada pura dak gaji rumah sampajang atau depa. Itu aja tak kalah pura bawa ni dia. Tidak. Itu kunci. Apa angka tu tahu Pak nak lupa sampajang. Iya, angka. Mari pelak dia ko jam-jamang. Tapi dia tu agak tahu pil ramah ko dia. Agak sana kampung lengah. Iya. Iya, dia agak tahu lengah, aku tahu lengah dia. Rajimana mas sampajang. Ya, insyaallah. Iya. Kemudian mamaulu ki asanna. Jadi tomelo makacuri nabita. Aganna naro nabita mi acuri. Iya ko caran nabita mak bicara, dia nang kana makassar. Tidak pernah menghina. Iya ko kasih sayang na nabita makomani. Oh nabita makai gaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matahana untuk umat. Mari pau talungas sumi berturut-turut nabita lo matarawi. Na papapi sa wijolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngi matarawi puru di mapuasa. Sak ni dapat 7 sunnah na salah waji Pak kata mako tu Pak moto masa pajat tahajud mapamuli tetek 2. Lalu tete apa matinro tete itu meninoto na sampai subuh ya tahu make itu pada ko nabalu ihelen nan labalu imotoro nan lengi heleng iya jadi usaha kangi agana nabi tamita curi detol aja mo na megalada ya mo rojolo kasih sayang na dega aga tahu neo si salah nabi ta tahu mi komelo isi salah ya koko ni nabita de layam micui nabita de nama susah iya ini nama susah jadi aja motosi di takororo betul kan aja mona ya rotolak layam micui ki de sisa gaya wata iya tu ya pun nabita nasaba nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar ya pun di betul kan ekor na paujaki tetil lodongan ni salama iya iwala ide cina dia sang ihsan
Ia ko macai itel koredi iwala idece. Masekke itawe abasaki. Na paujaki te tilodongi salama. Iya. Na makada tau pandai te melo gota masuruga masagena lalang mola ta masuruga ya dahulna jannata salam. Demo antri pada koloki pasalangan ade na sopasa. Maka tolo pasalangan ade na sopasa. Namo mekilari. Namo mesangi kasoro de na pangalah. Yo poko sopasa ura jipagah. Antri yo poko de na sopasa de na to antri. Jadi meki kata masuruga de tantri. Telu mo wala ide cita mapeja el koridi. Yang kedua otok ki makasiwari batu mana tinro teh sampai tahajud. Nomor telu wajarangi indran atau makin rang aja tapodangi. Bali bolata macicil motor idi palepai. Iya. Tulemo. Oh, antri memang ni. Iya. Sisak butau dale kong kamu lek jamai cidi. Iya nanti ya, sang iya ku mabasai teh na to mabasa to mapasi wala dece mi asanna. Iya ku masekke ite na to mabasa maki buah dece mi asanna. Iya ku na paujaki teh ni paujato ipasi wala. Tapi nareko ipaujaki tahu napa yelodong salama iya ki buah ide cengnya sana iya naro ihsan iya tulemo masike bali bola tak basaki idi yo ku idi to makadami to sia keperangan sisi lemojil la yolo angka mato tu mato nangka itu denakor iya nasabaya ko iya ko tulle maki buah de cenge itulah orang yang terbaik. Ini asal ihsan. Yaitu makna selang tahu matapa buana takwa ya sena ihsan. Makanya itu tahu puasa tahu matapa ioli tujuannya lari ke takwa. Jadi ya kuma puasa itu teh mender ke takwa nama tu. Jadi itu tahu puasa takwa hasilnya. Magai namun kanan rekuliman nakode pernah batai dia na timpu. Namo poto ang kanan resi timpu o ko panewe ko bani te na papisaw de na melo patamay namo mani si timpu karena dia yakin ya ko tami ya rusak puasa ko ya ko natajang ibuka puasa nakatani es buay nakatani bepe tuli natajab bangi mata na ganrusuk bawa na naci di manitu menne de na melo maka de na de na dapi mesa ibatal ya ko iya na pake pak balu ko lang nga pak balu balewe pak balu gol kasi maka de ko de na ganna siliter de na tarimi po Allah taala barakan ya ko mak balu balay nalagay palanggana magay may ka kapalangga ko caw na magay je nilangga meloki komega ini tatawe berarti makalasyak kaletak madosa gitu atimba bawan nih iya aja takalasyang itawe si batu warra ko warra si batu isappa matu ko surimon rito untuk mampasilolongan di pabulugol kasi ako makalaki siliter na nagana siliter ya komeki salama akalaban ni si buku maji tamay masusah di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapudangi pa balu bale siya galina bale ta lolo palangga iya iya nang kana akal siyang itawe pa denule madece pa kalinong iya setiap hari ada niat iya denule madece ati mapatang harangi itu harangi nasaba asele ikala siya tawe iya namo patimbang gaba makoto tu iya patu patimbangnya madari kadua na buang cicang ko da cinge cicang ko timunna iya pekuyasa iya nakurangangi mana ko da cinge sisa nan timbang 10 na jalo 10 pa na tapu jadi nabuangnya ko da cinge nabuto ko timunna
Iya, tapi dia tuh kopir ramah korodi. Iya. Iya. Kalau menemuki maulu to, meki macuri ampe medicina nabita. Ya ko persoalan ibadah, oi sila daki. Pak nabita dia na tinro na masyam. Matan na mita tutu. Ya kalau lebih liu nabita na baca pak surah Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Mulk, surah Yasin. Iro na baca nabita. Siya aga di tabaca ko meki mati ko loki liu. Ha? Kul. Kotome matinro jeneki jolo tapasuku ijeneta. Pura yaro liuni pada liuna batina nabita liu. Iya. Kemudian ibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut. Napa ibaca Fatihah kul Allahu katalu kul surah bil falaq kul surah bin nas ayat kursi napa ya berungang ko pala lima napa ya sepung ko atakalewe. Itu sunnah namanya mandi ayat. Iya. Biasa tung kata matin romoto tapaboro timun nah. Nah sekarang pun nak kecil bere-bere de tau de nasapung iya tu ayat ko atakalena. Mau meki jokai pakai tu ya tu. Iya. Insyaallah kalau nampak berakai pun Allah Taala tu selamat ki. Iya dipakai. Dia tu nya micui. Iya berumam mi kada. Napa ya sepung ko atakalewe mandi ayat tasana. Tapi itu kata mematinro Fatihah, kulallahu kata Fatihah kapa, kulallahu kata lu, kulau surah bil falaq, kulau surah bin nas. Kemudian alif lam mim sampai humum muflihun, apa ayat kursi, apa dua ayat terakhir suratul Baqarah, apa la ilaha illallah kasiratu, subhanallah talu alhamdulillah talu Allahu akbar talu magai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur. Kemudian dibaca al-hakumut takasur akacicam sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang dibaca subhanallah talu alhamdulillah talu Allahu akbar talu patat di mana tu takoen rekotomoto dilepaskan semua kesusahan itu. Tu barakat ni baca la ilaha illallah kasiratu napaki matinro aga gunana tujuannya supaya meringan mana ngelelewe. Tidak capek-capek. Dia nama apa dia lele kotomoto. Kemudian kamu apa? Tapi dia tu le baca manang ya di. Iya kau dia tak baca manang kita baca tonya kinro gang kata baca na tamatinro supaya masih kiri ki gang langsung tak de peringarami. Tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin agak bacaan. Ya nak ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lagi? Wah ibaca yero magai to syukur kotomoto. Mega taneki babu. Kode magi mega tahu dia na baca ro komoto. Alhamdulillah ba'dama amatana wah yana walaitu nusu. Magi na dia na baca tahu nasabak dene sangi syukur mereka tanaiki ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira kong kemeki matinro nalengi tadi 30 miliar syukur ke tapi yang kasarana dena toto apa makan aja nah berarti ya ini lain moto nanya di 30 miliar gitu ya. Jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako tomatin roden atau moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan lah terima kasih banyak buat taparewa ka nga atutu nga kuri watu puraku tapamate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinroe baraka lo poto. Iya nak kede pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Iya tu cakaru dua papedale nalengi pong Allah Ta'ala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakaru du lo ni sapaon roto matinro maga pakai dia cakaru du matangang mapalari atau nagandengi
atau mak motor pangojek nagande kita pabatin ro bawang diga secakar rudu magani map tangangi map pelar hidompe pabatin ro bawang diga secakar rudu ieu tu cakar rudu isyarat tanda-tanda melo matinro makanya istirahat ko cakar rudu ki jeninya cairi matai pak angkat tu pak balu na cairi mata na semanang kan mana aku mata patinron awe alengi hakna iya pejabat mana di makor Pak Lurah di kok kantor itu 5 kali makar kemana mata makor tu 5 matinro karena melaksanakan tugas iya jadi itu persitungan apa dia itu tahu yasa tahu sogi tahu dia inases saya alena itulah orang kaya yang sesungguhnya iya jadi apa yang madari kak tu mami cawa-cawa mitai angka ni pejabat mak doja ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir pe ko carane to kasia-sia na paja kasia-sia angka itu kasia-sia mak pelo okon desi sa kasusana makan dago ko beloroda ke to limi cawa ke ditai mak doja pikiri ki pe ko carane na paja sa kasia-sia angka itu kasia-sia mak katan apa kehidupan kakala begitu iya itu ampai aja nata we taala ukuran ale tak tapatenang ite mangoto aja nata po kada ya nyama payano ini itu bah kada masak ya dia mapat diulir pangoto dia panalepa cicilan no to tuliman nawana apa tu kia aga sial dia kamajara cicilan maka kata makoro to dapat telu dapat pitu melo dapat pitu dapat telu ni maka dia latin relatundrung ya ko ganna idimu maliam motor sapeda na muli buak kau ko mas sapeda de gamak dotor kang yo pwede ganna ya motor to bacicilo to bakka linrona na moto da milaken hey motor ko to joko ko siya pasapadale angka cicilang ini wajah iya maka raja itu pak maka itu mata tariolo lebih remui na lalungnya sujangan na yan na lalungnya tanggal lah ya ko sujangan palaluan to lari menre bola tenan ya ko tanggal ada na may matinro mata pura si makamaja tanggal asi dita aja sih dua ngasomit tenang itu ko pura si bapak diulu sih kamu kayak kemajarang ulepe emang ini ka masesa ini mato deto ka ko di ha angka mudah-mudahan yang kayak hadir ya oke masih zaman lepa inrana oh berarti mega inrana maraja sakdan nama kami aja nata saka mega inrana iya kemudian maka kau nak ya ko sempajang ya ko ibadah maku ye kegi tonroi matinulu rajing iya naro tapan nanunga bu pak iya di to lima duha aduha ki materu nasaba iya tu tau mak duha surga mato capan iya di moto matahaju tapan nanungan itu tahaju tak iya na tu tapan nanungan namu patan rakami kota to lima tahaju moki benih iya ko pe do tu le mak duha tahaju mi bawang ya mana rujuk tahaju tapan nanungan yang itu nak kena bita amalak na puji pengala tali mana nungang wa in kalau namo cek de mi iya di to lima ngaji to ni hama teru pokok na makan dia ule moto mata haji ustaz itu 5 puasa sunnah saning kami sede baca ngaji to no ha ya to na tu aja musalaiwi engka mato capak na tu surga semua ibadah yang diajarkan oleh nabi ya kong kata jama masalah sidinna ya sama toki maka cio ko nabita ia tak duhana maka cioni to ko nabi tak agana nabi tia cori mengikuti nabi solat duha ia ko matahajud ni tak curi ni nabi tu ia ko masidakah ni tak curi ni nabi tu walaupun memang dega ga tau mulai pasukui dega ga tau maka matahajud tu mak duha tu mak besar tu dega tau ni wasi salo oh dega ga iya angka tau raji lo mak berjamaah dega beli bulanan ni wasi cocok rapa songkok nama loi bidak nama galak mesa itanana tau iya engka tapi dia tu kau penrak dia kak iya ha iya pasang kegi tonri mana nungang iya ku ya roma lapa ya ti ya tona ro atita tolita jaga supaya aja nama susah iya ya jina ro apa surga mana moto capak na iya le mak bereja mak matinu lo ni mak bereja mak
Ya mi ko makadaki ke ga amala kami na makasing ustaz. Iya amala kami na makasih ke ga kami la marji tajama. Ke ga kami na marji. Iya di tahu seke amala kami na makasih membasah. Iya. Pak iya membasah apa aja nama seke. Iya. Iya dia mungkin amala kami na makasih mak berjama solat berjamaah. Ya ko imang na sabak jama-jama na memang. Ki kana pak bere tahu marji mak berjama pak galunge. Matangangi mapelari dompet. Na tapa masalah watai papisau na tolo itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Iya. Iya dipacai-cai renge. Malah kami nama kasih. Jangan marah. Iya, ini tu bawa. Ini tu ampai kong ka sahabat makutana kada kega malah kami nama kasih makai nabi ta salat pada waktunya. Apa ni senabi te maka nabi piaji asar ana sampai jalur ya tahu. Iya, jadi ka kiro. Iya. Boleh sisi deke ga amal kami nama kasih makan nabi ta maksudnya perbaiki akhlakmu kepada istrimu dapat ni nabi ta kalau tu dia dapat terjadi bayi ni. Iya, jadi ta sapa ni gara ke kami nama raji ta jamai. Iya lalu tarubah. Itulah amal yang terbaik. Iya. Apa kami tahu tu tahu Pak aku suruh rumah puasa pokok na jam mana? Puasa Senin Kamis na jam, puasa putih na jam, pokok na jam mana? Tapi itu aku suruh rumah Sumba tapas soro. Deka, sisa gaga pangeloran nasa ngidi lagi dia naganda masya nang kay kumiyalik. Deka. Ang katoto ko sumbangan, dia namatte. Nasuwa pokok na alay. Pa itu sumbangan ng 5 rupa. Sumbangan kami ng Mariawa yalingi te na painoko atau inoko ina payaling pada mo ya tu. Dito nang katakori di. Kana tamilaw di nila sikolangi. Kamu ale, man ka man makona pak balancana. Oh aja. Iya, ang katomilaw sumbangan. Iko sih. Iko mo jay wani wita. Ke, manang ka man tahu mako adi ka ngingina milaw iya. DJ nasam magala mo ko DJ mo kasyasi magala makareso makutu mo kadi mo na dia gunanya itu karena fungsi sedekah itu 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah 2 mi ipasi sumpungnya silaturahmi, yang kedua ipariorenu pada tarupa tahu na iya ko talengin apa tanoko atau tanoko inapa tale patu 2 itu silaturahmi terputus masuk satu ni papenadina. Jadi kegunaan ya saya nanya rosa ada karya melo yacang amba upa ini si nasa sumbang aku hari makan karena Allah 500.000 apa masih saliu makan karena Allah makan bisa gak dek iya itu iya tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala tanya pahala pasidekah pahala menggembirakan orang. Narekoy sidakah itu wena Mario Marano yaling agaga angka apalata tanya pala pasidaka apalam mi pariorano umana nabita. Yan tu ampe kong kagaga ya bere makale gamay lantanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Iya. De nasuku tu si dia tepat nanti nareko sitongan na de nak beringi makanjay. Jadi kong kagaga bering aja ni majay. Mimau wibe para sa mawari-wari guys nan remoto ko ya anu bawanir ya dinah ko aja ya tisangi makan masalah-salah aja tak bering iya sahakangi na makanja apa iya tu pas sidakai puraya bere ko makanja ipa mancaji baraka ya tu iya ya tu ampai to motot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga kemana subale na pate ko bali bolana anak na nasuruh bawa nak malunrak tu nan reta we pak puran ini lo doang malaikat mabila toki boleh lah saya nasabak puran ini lo doang mereka jangan riasan andre mak baraka yo po mako ko ade nani tila ko beli boleh mataru mitama gulu kasih meli bale talu 2 tamu gulu kasih si dina nasu macalak matan ko gulu kasih de nasu mancaji sa okoro de nasu padahal ke beli bola man re pecok ladang itu bepa makoto kumana mani gulu kasih nah semakanya yang reko macaki padahal mon romo koroniti kini wede na pasu padahal ke beli bola na denan bepa itu tanran apa ya komeki mi tidak tunna tau seke nang kemakun re 2 gulu kaso ko bolana datunna tau seke ya dito gago ko iya aja mo ta mangaku iya sakang ya beseki
Iya. Kong kagaga supaya mabela pole lasa. Iya. Itu ampai maka to pandita. Iya kong kagaga na bawa ko tay na mo malasa ko Andre na mo cek de mimo Andre. Iya kama tu nama baraka manci Pak Bora. Iya. Iya ti ya upak guru ngapa? Ya ko meki man redagi mitau ko bembe de tanre moy. Tapi bacanya salawat. Tali rojo bembe baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pudangi bembe puluko nuru Muhammad ipancaji. Puluko matoka nuru Muhammad ipancaji. Tama ko riwatak kalikum siruntu nurna nabitta mo caji Pak Bora. Wala ko barakat. Napa taala napa timau bacanya salawat napa yemma bauna napa yan rekasarana. Ina tunasa to pandita yolo maka da alai Pak Bora. Yo pwede na paimita bembe ta pacagiri na kolesterol. Awe di panan rina. Itu kuncinya. Iya. Tapalah nito? Depa. Iya. Kemudian maka kau nak sembarang iya kumak duha ite tandutun itu ngeduha. Yang itu ko duha duan rekam makanja pamulana. Pas tama duha ya duha memang ni duan rekam. Pengupuna ayat kursi ke-10 rakaat pertama, kul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Maka Nabi tani gini kita umat dua hari pamula watue. Nanya nala pengupu rakaat pertama ayat kursi ke-10, rakaat kedua kul huwallahu ke-10. Pasti itu tu ya masih kupung Allah Taala. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Biasa mau tajama ya. Maka dia tahu pandrita na mochi cemi mujama seumur hidup, yang penting pure mujama. Duha di awal ya matu ko tate 10 tajaman ni narakana mancaji awabin ya sana pada ko tumasam paja sunna 10 2 tahun etana ya dampeng ngidosa 50 tahun etana. Yang kedua waktu awabin itu palawanganna mangeridia isai annatorakan ko tu. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan, itu cahaya nama tanah saya pabuka ni kasih aku tate 10. Maka di situ dikerjakan 6 rakaat sholat awabin ipung sinnah. Yero agama maknanya itu awabin orang kembali. Nah sebab boleh maka reso meta purana masa sampaya subuh. Melakukan maka reso meta palawangan ngapak loro itu melo anak jam pertama lebih bahkan 7 jam. Makanya rewe kortate 10 masa sampaya. Makanya disebut awab orang yang kembali. Ya kung kataw masampajang ukuran nerakana maka dia nabi tapada iku masampaja sunnah 12 tahun ngetan. Ya dampeng ngidosana 50 tahun ngetan. Makanya kamakada sampaja sunnah toba. Biasa mo tajame Rodi? Biasa mo? Ya kuda itu lero sampaja sunnah kan duha kan dua. Pak Burotu kudun rakangnya. Maka dia Nabi tasinin na letok na watak kalimu pas sedekah po Allah Ta'ala. Itu hanya hak pakai pinjaman. Maka sedekahi itu dengan 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Jadi aku caki mengilu-ngilu tu tak duhaki. Karena pasti isi dekai watak kalewe. Apa dia tu ya pun lain napin ragam mana itu po Allah Ta'ala. Itu sampai ya tengi rubah pak. Tengi rubah buah. Ajak terubah. Ya ro'an nita ko malempu ipakone ro. Ya ko meki ko umpa-umpa tali bani cila tatari cila tatambai aja tapalete ila yase pada tikungan ngetama ko he. Makun raye to mi upoda pa deto nang kauruntu arwan ni mapaletean ni. Deto ka ko asa de ka gustas. Dena waddi bu na pinragami po Allah Taala ipake mi tane di punna. Jadi aku anu yinrang aja terubai. Iya. Ko tinrangi oto na tawe, oto Fortuner na aja tatolay ka cespion motor aja. Iya. Makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah. Tapahan nih. Iya. Isi taci di Mangolo Saliwa ci di laulalang katollau bandreng. Yele ni kawa nama kanja lempuna dia nama mereka kapalabay. Iya. Ulua pakoy ni ro aja ni rubah dina wedding. Iya inga penya macam akun reyewi tanabalo ina matanre. Iya
bulu mata isambu mapamulai anti balik angka anti tornado ke mana. Iya, tapi dia tu nak kau tahu penrangnya dia. Ha? Dia gagal dia nak kau. Iya, syukuri pemberian Allah. Aja nasabak macam itu pun Allah Taala kuirubai pak berena. Jadi kita syukuru kini. Iya, makanya ni tuan nita, mako memang itu sih kanangan. Apa linro macika, pilih maponco, sadang cima, ingat penya, mata malempu, makanya aningi palempu. Iya, mak itu. Iya upedi, ite pelengin dia, menre anina, menacuri. Iya rotai arak matandri ngana keturunan arak melebak linro na lonjo muka na. Mompak bulu matana jadi koleko imenre si cocok. Yupi di linro macika ipenre pada sampah borong motor rotasi. Enggak model nah. Tepahan ya? Kemudian eko maduhai ya ko pak dena kasiasi nama tenasa nabita tidak akan pakir. Jadi ya kong katau melo sogi na duan rakami duha na pajaiwi. Dena dapi ya papa. Ya kome kita masuruga narakana. Puang Allah Ta'ala janji ke hadis qudsi. Siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Angka pintun na surga ya duha ya rotola matu. Nah, nyampe maka dak nemu tu pak duha yang kata surga na. Namo tau masih dekai kata surga. Pada nak sedekah ria. Ya sedekah ria sedekah agak. Sedekah ikhlas. Ya ikhlasnya telur rupa. Biasa ni masumbat tahu eta suruh lo malah sumbang. Dia penang kadi. Kata milo sumbang kata li bami goncing on rodi tak kadang ke goncing lo no malo kor. Dia penang ka. Maka memang oh bita ugi maka lagi aku nalaman nang dia kan. Iya. Berarti dia patut tawakal to. Ya ko maki itu paling tarubai ya kalau ki masih gie tak perikantong edita pertama mana di siratu di 50 di 20 ya kalau lalu celengengnya akapat jeni aja titai tagas tangi 1 lembar atau 2 lembar napa pertama aja tak kapesai kalau di siratu malengonya tajapu bani sembarat tajapu aja titai tak pertama ko celengeng puang Allah Taala makada nigi atakku malengak dena bilang ngak nalengak de to bilang ngiu parewakangi itu makanya biasa ni masuk bab makor. Yo buka pangi di maloli sulima kata di sirat surupe matam. Itu gaga. Kemudian ya se na yarong kamu pa. Aga edetis sangi makadani kata kasidakai. Detonis sangi makadani kasidakai. Isa paki pesantren paka pala aku penrang. Tongkas ke aku pare-pare atau di mana saja. Pesantren paka pala aku rata telepon ustasna. Maka kadang kagak kutu pak kiai anak yatim piatu atau anak fakir miskin masih sekolah kadang kah kadang siapa pak kemajana si ulang maka di barat na 500 sabu atau 700 sabu tapodan ni aja mau tapodan nggak asal na yaron anak aja to tapasi runtuk kak aja to nanti sangnya sakku melo kak wajarang ni pak kemajana ulang-ulang na aja telokor pesantren tak transfer bawan ya jadi nang katis sangi makadani kata ta sidakai iya ronana bantu de to ni sangi makadani gak bantu selesai matu hafalanna si runtuk ke kepala wangang de nang kaniris sama kadaya bisa bantu ya anak betul nama sekolah de to ni sangi makadai di bantu iya naro taunasa nabita de nalo pada masyar napai malalan dijemput ipendre oko ila rafiqil a'la dari situ masuk ke surga apa onro denon rilau nomor si di deni timbang malakna dek tono lo si pulung oko pada masyar dek tono holoi mizanullah dek tono lai letengi siratal mustaqim apa iya kuiris sangi tau isumbange madari masuk sakit hidup pakai nasi dia tu minta dia cek dia tanya iya gitu kalau aku berhasil ni teh nasohai minta ni gara-gara iya dia tu nama dia cek minta gara atau nak pakai kere ni pura ni bantu tapi dia nak jampangi kina selalu menjok nak tahu dia tahu ni sama terima kasih iya mau pada cek ni biasa nak dia nak ngerangi pape dia cek gitu ni gara
Yo pokok deni risa detoni sangi tidak ada beban. Itulah orang yang dijemput. Ia miko ia tu mapasi pulungan nak ia tingin apa ia le ngampal lo napa isoting i balender mau pa ia tu. Daripada langsung saha kanginan kamalat tamakoro Pak Bua. Ia kong kalasa kanaki kanker angkat tangan ni dokter asam paja sunnah di duan rakang tapangoloy pun angka pasidaka ku makoloko atamu de tu gagamis sanga dinai di po nanya wilawi baraka nanya Pak disangakue tapasawa nga ialah sakue. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kode naga pakuraga. Iya ku iya tu maka dia tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul deh tak pengalang-alang. Iya Pak me kata apa? Ya ku 500 sabuna sumbangan ngasana na tepu. Ya ku 10 sabuasan na po ng Allah Ta'ala. Nasa karena Allah 10.000. Ya ku 500 sabuasan na. Maka di po ng Allah Ta'ala iya sakku na balu ko cek day na bere. Itu tapi dia tu kata penra makorodi. Mestinya tak pasti selei. Ya ku 500 sabu kadani karena Allah. Ya ku 5 sabu satu tetepu. Itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu. Bersedekah sedikit menyebut nama Allah, ketika bersedekah banyak namanya yang disebut. Berarti itu riya sebenarnya. Jadi iya. Kemudian upasang yon nahe ita pakanjaki saparang ilalang ngiro makurangin ola tani ngiro tola supaya dia tak antari ya ko dia tulis salawat itu na tapakanjaki baca minimal 1000 dalam sehari sisabuk kadang-kadang salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku Buhari Muslim iya na salawat kami na makaja na sa nabita langsung makada aba makutani sahabat kada kega salawat kami na suku ya Rasulullah makin nabita Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tapra miro iya ko malampe iya ro tali maponco cede kega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad iya ko malampe mo pi tapulo pi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad iya ko malampe mo pi engkau pa maponco sallallahu ala Muhammad ya ko malampe mo pi mate bawan ni de nagaga mo ponco na iya maniro salawat Jibril asanna iya nama kanja ibaca sallallahu alaihi wasallam baca ke sisab bu sesok tapi aja tapaki milodong sisab bu ko misalnya soye Salasa tabaca imatu sisab bu baca sisab bu nanti malam Jumat baru kita sholat sunnah hajat 2 rakaat napa baca kasih sabu napa ki milodo jadi si minggu ibaca benih Jumat ini pakai milodo angka bola mi balu ciatarala tak pakai ya tu angka bola ibangun na ciata tambah pembangunan na tak pakai ya tu angka hal-hal masus satoloi tak pakai tapi aja nanya roti ngerang Niki mak belu bola tu li bola di ngar Allah sallallahu alaihi wasallam. Aja Nabi tapu Allah Taala tingerang, tapi pura pimatu tilawi barakat na yaro supaya bisa begitu. Tapi si semi yon rimi lodong, wani jumami, wani satu wani ha wani sini wani salase baca bami si sabu. Wani jumapi na to masam paja sunah haja, napa to milodong itu barakat. Iya kong kagaga may balu na cia tarala tapake namo nak darah ko cia laku ya matu ti baca iya janda melo malakai ko melo mopi iya surut lagi bu iya sallallahu ala Muhammad maponco mi salawat Jibril asanna iya
Sebab ia tu Nabi teh salawat kini mas sebelum ipancaji secara utuh. Ia nariasa salawat Jibril. Kemudian angka cek de perlu sampai kami berkaitan loko Nabi tak. Maka dia tu Nabi tak pak. Ia lebih mati hak aku pun Allah Taala di pasalama iumana. Makanya sujud tu Nabi tak mengilau, sujud kalau na pun Allah Taala. Ia tu nak kada nambah kada pun Allah Taala. Irfa ra'saka ya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Jadi aku tu meta masuru ke pak dua mitu lalan apa masih bersyafaat. Aku masih hak na puang Allah Taala digemis sangi mak kada ke gayar ke sampajang ke jeti masih puasa ke ya masih dinirisang. Makanya ka wanita WTS asumadak kami na pino ni jami ta masuruga hak na puang Allah Taala hak prerogatif. Tapi yang kiasa syafaat aku syafaat menasah as-salawat ki kasiratu kun ni Jumat janji ki syafaat. Apalah inna ataina sering membaca surah Al-Kautsar itu juga jalur syafaat. Yang ketiga raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ya? Tabaca ya robo, abaca kapitu ko pura ki masapaja ko detu le kataluna. Raditu billahi rabba. Makanya aku ya katani aroy. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambai raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Ia tunas nabita nigi baca ya pak dongange lai warungangi hawa poluk kilalan na suruga lansu tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ya kau enggak tahu chat tenang atina tasuruh baca itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ia samatoi sahada nyaruh ia matau tiasa sahada pamulangi. Tapala moto iya Pak Burala ada tu bu yaitu syafaat. Maka Nabi siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya aku tanya roh 2 ayat terakhir At-Taubah laqad ja'akum. Tapala moto ya roto surah ke-9 ayat 128 129 ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh. Ya ko detu layaro angka mopa aga ya ko bangi teh tabali bi bangi. Napa baca doa sesudah azan itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke kami tapite ingka mana mau tu lalang. Kemudian yang terakhir bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang pernah bermimpi aku meloki manipis runtuk Nabi ta saya dikasih amalan sama mursyid kami itu ajenne ki suku puraki sangi mak jenne suku akatalu-talu manangi cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 1 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali aja nak cicang, mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali, kemudian mencuci kaki. Kupurur ilodoni baca doa sesudah wudu, pura kiro ilodoni puang. Ia jenne upake melo kak mewe siruntuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Napa ta'ala ki pakaian makanjak-kanjak aja na sembarang sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napa ki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi barin. Tabaci pak dongangnya. Napa tap kiri ngasal Nabi tak? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir. Ya Rasulullah, aku mohon beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka de gurutta ia ko cica mimilau di memat de tapi minta setiap malam. Pak camak ko tundangnya ke cica nade nah hadir bawa si undangan bajana. Ya ko demo panah hadir eta bawa si undangan. Ya ko demo patah hadir eta bawa si undangan. Akka patapuluh mita bawa undangan. Insyaallah hadir. Makko matu itu Nabi tak ketika engkau mengundangnya setiap malam 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insyaallah dia akan mendatangi.
Ya kode nang kata nipis untuk Nabi, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.